Nguhaye ikaze kuri Rugimbana Sport, reka twihutane n'amakuru menshi cyane kugenda zamuka rero twihuta kabisa. Reka duhere mu gihugu cya Nigeria ikanganyije na Sierra Leone ibitego 4-4. Ushobora guhita bikanga. Nigeria itsinze ibitego minota 30 ya mbere imaze guterekamo 4. Irangije yanka gukina. Nigeria rwose imera nk'iyikinisha utuntu tw'ubufiyeri tw'utuntu turaho bayikubita icyambere. Barituriza ikomeza kwikinisha utuntu turaho ngaho ku minota 22 bayikubita ikindi. Igira ngo biroroshye, minota 80 bayikubita ikindi. Itangiye gukanguka bayikubise ikindi cyakana ahubwo banayihusha n'icya gatanu. Brage muri Afrika bana Sierra Leone mikono juu. Abafana bayo nezere ko mukaze cyane Nigeria mwihangana. Nuko biba bimeze nta bintu by'ubwana hano. Federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Sudani kamaze kwandikira letter CAF isaba ibisobanuro byabaye kuri uyu wa kane ubwo Sudani yatsindwaga n'ikipe ya Ghana ibitego 2-0 ariko umutoza w'ikipe y'igihugu ya Sudani aza gusunikwa n'umusifuzi wari uri ku ruhande, aramusunika gwa hasi nyuma y'uko uyu musifuzi yabonye ko umutoza yari ari kuburana yuko bakagombye kumuha penalty, arangije ahitaza aramusunika agwa hasi. Coach wa Sudani ararambana n'ahangaha witwa Iberi Verude. Akaba rero FA ya Sudani ikabiri gusaba ibisobanuro rero muri CAF kabisa, umusifuzi ashaka kuzamuhana ntazongere no gukandagira kabisa ku kibuga. CAF kandi kamaze kutumenyesha yuko ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere nibwo izashyira hanze abakandida bose biyamamaje kuko kandidatire bamaze kuzakira byamaze kurangira ku 12 z'uku kwezi. Akaba rero ku 11 z'ukwezi kwa mbere bazashyira hanze kandidatire zaza imbere weza abantu bemerewe bujuje ibyangombwa byo kwiyamamariza kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Uganda wa Afrika. Akaba rero harimo Auguste Senghor, akaba ari president wa federation muri Senegal, hakaza Jacques Anouma, hakaza Ahmad usanzwe uyobora CAF, hakaza umumiliyarderi kabisa w'umunya South Africa akaba yitwa Patrice Motsepe uyobora n'ikipe ya Mamelodi Sundowns. Hanyuma kandi akaza umunyamauritania Ahmed Yahya akaba ari nawe uhabwa amahirwe yo kwegukana iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru nyuma yuko Ahmad nadashyigikirwa ngo babone ari mu murongo mwiza. Akaba ni inshuti cyane ya Yahya, ngo Yahya ajya no kwiyamamaza ni uyu nguyu waramukikiye Ahmad yambwiye ati mushuti wanjye ngwino ujyamo. Ngo ni inshuti cyane bikomeye cyane, umugabo nawe afite business zikomeye cyane zijyanye n'ubucuruzi bw'amafi hariya muri Mauritania. Burangara kize cyane miliyarderi nawe afite amamiliyoni y'amamiliyoni y'amanyarwanda. Akaba rero urumva ko ari hatari rero Ahmad Yahya ngo arahabwa amahirwe mu gihe ibya uyu nguyu Ahmad byaramuka bijemo agatotsi gatoya cyane tayari bazahita rero abarabu bose bashyigikira uyu mugabo, arahabwa amahirwe cyane. Mbibutsa ko amatora ateganyije ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 rero iraba mu gihugu cya Maroc. Yitwa Mohamed Salah. FA ya Egypt imaze gutangaza yuko yanduye coronavirus COVID-19. Urumva ko federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Misiri yamaze kubitangaza. Akaba rero uyu mugabo agomba gusiba match bafite kuri wa gatandatu n'ikipe ya Togo, hanyuma kandi akaba azanasiba match ya Liverpool n'ikipe ya Leicester City yo kuri 21. Huenge Misani yamaze gutorwa nk'umukinnyi w'ukwezi kwa 10 muri Premier League nyuma yo gutsinda ibitego 4 agatanga na assist 2 bananagazamo Man United baterekamo ibitego 6. Akaba rero uyu mugabo kabisa ibitego yarabibonye ura munsi ndetse anabona n'ikijyanye kabisa n'ama assist rero ya assistinga Ken byari show cyane. Nuno Espirito Santo ni watoye rero nk'umu manager w'ukwezi kwa 10 muri Premier League. Yitwa Neymar Junior Santos yaravunitse amaze kuvunika mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Abaganga ba Brazil banga kwizera ibyo Paris Saint-Germain babwira, baramuhamagara ajya mu ikipe y'igihugu ya Brazil baramukurikirana ariko basanga yaravunitse mu by'ukuri. Bakaba rero bamurekuye ntago ari bukine izi match za Brazil ifite za international. Akaba rero agomba guhita irwana no kwita yihuta cyane ajya kwivuriza i Paris, yamaze no gutaha. Moiskin kuranda rw'ikipe ya Paris Saint-Germain nawe yavunitse akaba yamaze kuva mu ikipe y'igihugu y'Abataliyani nawe yamaze gutaha muri Paris Saint-Germain. Match ya Marseille na Nice riteganyijwe kuri 21 z'uku kwezi. Akaba rero iyi match imaze gukurwaho nkuko tubikesha kabisa chaîne ya Telefoot. Rero akaba ari nyuma yuko abayobozi mu mupira w'amaguru hano mu gihugu cy'Abafaransa bamaze kwemeza yuko rero ikipe ya Nice ifite abakinnyi benshi bamaze kwandura COVID-19. Match rero isubikwa. Liverpool ikabiri mu rugamba rwo gushaka umudefenseri waza gufasha kabisa defense yabo nyuma yuko rero abadefenseri benshi bavunitse, Virgil Gomez, Fabinho, ibibazo byabaye ibibazo bakazana abana. Akaba rero kuno ngubu barimo barashaka Socrates Papastathopoulos mu kwezi kwa mbere kora ko bamumanura. Jurgen Klopp rero akaramutoje mu ikipe ya Dortmund. Siwe gusa bari gushaka umudefenseri w'ikipe ya Olympiacos witwa Ruben Semedo. Akaba ari umwe mu badefenseri bashobora kuba bazana miliyoni 20 z'amayero niyo mafaranga Liverpool yamutangaho. Liverpool kandi ngiragerageza ibishoboka byose kurira ko yazana Doyoto Upamecano w'ikipe ya Leipzig nibishoboka. Nibidashoboka kandi nabwo bazareba muri Ozan Kabak umudefenseri w'ikipe ya Schalke 04.
abadefenseri ni benshi, buri kipe yose ifite umudefenseri igurisha miramushingiza muri Liverpool. Hakaza kandi Ben White umusore w'ikipe ya Brighton Hove Albion nawe miliyoni 30 z'amapaundi ngo Liverpool zitanze bayarya. David Alaba akaba agomba gutandukana n'ikipe ya Bayern Munich kuko ntazongera amasezerano nabo, uretse ko umutoza ya Hans Flick yamaze gutangaza yuko atazamurekura, ariko nawe biravuga ko Liverpool ibonye opportunity mu kwezi kwa mbere yamuzana. Nta fere gukurikirana cyane rero tukazamenya ngo ninde Liverpool izazana. Chelsea ifite umuntu witwa Olivier Giroud aracyayikinamo, maye nkabanje namwibagirwa uyu nguyu. Biravuga ko mu kwezi kwa mbere rero ikipe ya Inter Domira yongeye kureba yuko yamushaka, mu gihe Olivier Giroud nawe avuga ati nta mwanya mfite wo gukina kandi Eron ejo bundi akaba rero ashaka kuvamo akagera nko cy'amakuru Paris cyabatangaje. Pep Guardiola Man City itegereje kumenya nimba azongera amasezerano cyangwa se atazayongera, ariko wenga igisubizo arifuza kugitanga ntakuka kabisa n'abamuhagarariye hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa kane. Fernandinho yamaze kugaruka mu myitozo y'ikipe ya Manchester City ameze neza cyane kabisa, aragaruka rero kuri match bafite ikomeye cyane ikipe ya Tottenham Hotspur. Sergio Aguero nawe yamaze gutangira imyitozo akaba ameze neza cyane ku buryo kuri match ya Tottenham Hotspur ashobora kuzagaragara kuri iriya match. Aguero kandi aho uri muri Argentine rero nyuma yo kunganya na Paraguay igitego 1-1, mbere yaho gatoya cyane yaganiriye na televiziyo yiwabo hari mu gihugu cya Argentine, baramubaza ngo hagati ya Messi na Pele wemera nde, yavuze ati Pele yakinaga ntama abazamu batambara amaga, ati uwo muntu twamwemera gute kaza umupira. Dani Ceballos akaba yamaze guhindura look y'ikipe ya Arsenal, rero ukuntu umupeta yari gusa noneho yakuyeho imisatsi nakwambiye. BBC ikamaze gutangaza inkuru yuko Cristiano Ronaldo rero yamaze kubwira agency ya kabisa ya Mendes ababwira ati ntago mfite interest nimwe yo gusubira mu mujyi wa Manchester kabisa, ibyo nakoze narabikoze hariya, tureke kwanduranya, ntago ushaka gusubirayo. Zinedine Zidane ngakaba yamaze guprioritiza cyane kabisa Paul Pogba, akaba rero ngivya Eduardo Camavinga byose ntaga bireba, icyo ashaka ni Pogba, akaba rero ababirebera hafi baravuga ko Man United mu byukuri yamaze kurangiza deal, yamaze kubona ko Pogba zigendera, hanyuma ikaba barananiwe no kumwongera amasezerano. Igikurikiyeho rero bahise bayizanira Donny van de Beek ngabamenyera hakiri kare kuko Pogba aragera muri samitaha. Yitwa Alan Bryan, akaba ari umusore ukina hagati mu kibuga mu ikipe ya Republic of Ireland, yatestinze positive kuri coronavirus bamaze gukina n'ikipe y'igihugu y'Abongereza. Abantu bose bari kwibaza ati se ntiyanduje abakinyi b'ikipe y'igihugu y'Abongereza, nafere gukurikirana cyane. Yitwa Jerome Boateng, akaba rero atazongera amasezerano n'ikipe ya Bayern Munich. Bayern Munich yamaze kubimenyesha, bikaba bivuga ko Liverpool ndetse n'ikipe ya Etabere ziri kumushaka, ariko mana Liverpool yago. Leipzig na Tottenham Hotspur bakari kuganira rero ku musore witwa Sabitzer. Tottenham Hotspur ziri kumushaka kuri ko yamuzana muri ya mediane yabo kabisa, muri nyakeneye umukinyi ugeze imipira muri attaque wana. Real Madrid ikaba rero nayishaka kurekura Isco ngo umuntu ufite miliyoni 30 z'amayero azatwara mu midfielder. Arsenal irarekereje aho ngaho kabisa kuri ko yamanura uyu musore. Juve ikaba ngo yemera yuko yaha amasezerano y'imyaka 3 Sergio Ramos ashatse kuyizamo, akaba rero mubwira ati Madrid niba itazakongera amasezerano mu byukuri wakiyizira hano tukaguha imyaka 3 miliyoni 12 z'amayero ku mwaka, akari amafaranga bifuza guhemba Sergio Ramos. Hano hakaba ari abakinyi benshi kabisa barangiza amasezerano yabo 2021 mu kwezi kwa gatandatu, akaba rero mbe kwereka hanga kabisa cy'amakuru ikipe nicyo cyabasize hanze kivuga n'amakuru yabo kurimo. Memphis Depay arangiza amasezerano n'ikipe ya Olympique Lyonnais 2021 mu kwezi kwa gatandatu, biravuga ko ikipe ya Lyon yamurekura muri kwezi kwa mbere, gusa nafere gukurikirana cyane mu gihe bivuga ko yamaze kumvikana ikipe ya Barcelona imyaka 4. Florent Tove arangiza amasezerano n'ikipe ya Marseille, ariko ngategereje kureba abayobozi y'ikipe ya Marseille nimba bamuha offer ifatika akaba yayigumamo cyangwa se bakamureka kigenda muri samitaha, dore ko ikipe ya Milan iri kumushaka. Angel Di Maria w'ikipe ya Paris Saint-Germain maragana nayo kureba ko yakongera amasezerano. Juan Draxler nawe arangiza amasezerano 2021, biravuga ko mu kwezi kwa mbere ikipe ya Arsenal izamujyaho, ariko Paris Saint-Germain nayo ngirifuza kumwongera amasezerano nafere gukurikirana cyane. Yohani Bernat nawe arangiza amasezerano 2021 nubwo imvune zamumaze, Paris Saint-Germain ngo ntifuza kumugumana, bibaye ngombwa rero ngo bazamurekura yigendere. Lionel Messi arashaka kuva mu ikipe ya Barcelona akagenda, akaba rero nawe numwe mu bakinyi barangiza amasezerano 2021 rero ashobora kuzahita ava mu Barcelona agahita yigendera. David Alaba nawe arangiza amasezerano 2021 rero nawe mbikubwira hejuru ko Liverpool iri kumushaka. Dani Rose wa Tottenham Hotspur arangiza amasezerano 2021 azaba ari free agent we, noneho Eban yaranakaniye ko atazongera amasezerano n'ikipe ya Tottenham Hotspur nawe ntacyo bakivugana. Luka Modric arangiza amasezerano n'ikipe ya Madrid ashaka kumuha umwaka umwe, nafere gukurikirana cyane. Gini afite amakuru meza cyane ku kinyamakuru equipe kibivuga, nawe arangiza amasezerano 2021 ariko Liverpool ikaba igiye kumutereka imyaka 3 imbere ku buryo ashobora kuba agiye kuyasinya. Javi Martinez w'ikipe ya Bayern Munich we agomba kuyivamo uyu mwaka urangiye akagira mu Barabu gukinayo, yamaze kumvikana n'ikipe yo muri Qatar.
Manchester City ikaba ifite umusore witwa Jesse Lingard. United rero ngirashaka kumurekura akigendera. Uyu musore rero nawe ararangiza amasezerano. Tottenham Hotspur ngiramwifuza nafe gukurikirana cyane. Manchester City irareba ko yakongera umwaka umwe Sergio Aguero, ariko byaterwa n'ukuntu ari bwitware n'izi mvune ze afite muri iki gihe. Cristiano Ronaldo akaba umugabo wiyemeraga nk'umusportif ufite isaha ihenze ku isi, ikaba ikozwe na diama 424 ihagaze miliyoni n'igice y'idolari. Akaba rero Cristiano amaze kurangizwa n'umugabo witwa Mane kabisa bayimwita Floyd Mayweather mon ami, amaze kugura isaha ya miliyoni 2 z'idolari. Tereka ku meza hareye satana aravuga ati ntago jewe nakoreye amafaranga menshi, ntago ku gahungu kandusha amafaranga sha. Isaha isatereka hara niwe sportif wambaye isaha ihenze ku isi miliyoni 2 z'idolari, nta nundi muntu watinyuka anga. Urayibona ebana bamwita Mayweather kapo. Hanyuma akaba yitwa president wa 46 wa leta zimwe za Amerika Joe Biden wayonye isaha yambara isaha y'ugura 5750 by'amadolari, isaha miliyoni 5 mu gihe ba Mayweather bambara amasaha ya miliyari 2 z'amanyarwanda, we yambara isaha miliyoni 5 z'amanyarwanda. President Amerika no musaza ntago abakeneye ibintu biranga kabisa, n'amasaha ya nakera cyane bita Omega, akaba rero ariyo iyambarira cyane kabisa classic. Muze hano aba yaryoshye ni bitano wana ntago byoroshye. Ariko wowe ubundi wowe uri kundeba akakanya wambara isaha y'amafaranga ngahe? Nyandikira muri comment kabisa umbwira ubwoko bwayo niyo wambara. Mbona ibihe byiza cyane.